Mana kau nih main kafe, bay? Pikir ke masalah apa nih? Abah nih butuh duit 1 juta untuk adik kau sekolah. Apa? Mana abah nyari nih? Apa pula? Wah, Bah, apa itu, Bah? apa? Cak amplop, Bah. Jangan-jangan isinya itu duit, Bah. Coba kau ombek, kau cek lu. Ayo, Bah. Sini. Oh, lah, ada, Bang. Oh, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 500. 500.000. Iya, jadilah, Bang. Ah, dem. Bayang, kita pergi. Lah, ngapa Abah buang duit tadi? Oh, abah nih butuhnya 1 juta, Din. Iya. 500.000. Ya aku buang ke kurang. Satu, 2, 3, 4, 5. 500.000. Pacak beli bakwan segerobak ini. Wah, gila. Nih, nah laju nah beli bakwan segerobak ini. Woi dah. Lolo. Lolo apa gila? Buya. Iya.